I ćao svima ljudi, šta se radi? Danas ćemo pričati o Zenu, znači koliko je Zeno jak, da li krije još formi i tako dalje. Tako da obavezno bacite subscribe i like ako niste. Ovako, Zeno je poznat kao Omni King, Zeno sama ili jednostavno kralj svega. Ovako, ako mene pitate, Zeno uopšte nije jak, a daću i razloge. Inače, u budućnosti ću praviti klip top 5 mojih razočarajućih karaktera ili jednostavno karaktera kojih najviše mrzim. Ovako, Zeno, ja mislim da uopšte nije jak jer on posjeduje taj jedan trik, a to je da uništava. Da on ne posjeduje taj jedan trik, ja mislim da bi čak i Yamato mogao da ga pobedi. On je također besmrtan, a kako je Beerus rekao, on se ne bori. Ako mene pitate, bolje da je veliki sveštenik bio kralj svega, nekako bi mu bolje stajala ta titula nego Zenu, ne znam, možda je samo to moja pretpostavka, ali eto. U svakom slučaju, on je besmrtan, opet kažem, ali za razliku od anđela koji zapravo mogu da se ubiju, a to je da se iskorene, on je besmrtan, znači njega ništa ne može da uništi, tako da to je to, ali uglavnom opet kažem, ja mislim da Zeno ne posjeduje ni jednu formu, mislim da jednostavno jak je, ali jak samo zbog tog jednog trika, to je da uništava. Da ne posjeduje taj trik, svako bi mogao da ga pobedi, ali ne i ubije. Znači, mogao bi da ga pobedi, ali ne da ga ubije. Tako da ljudi, iskreno nemam šta više reći o Zenu, mislim da ste dovoljno skapirali, mislim da ne posjeduje forme, mislim da ovo njegova jedina forma. Mislim, pogledajte ga, kako krhto stvorenje, mislim da ne posjeduje nikakav trik, znači, osim toga što uništava, opet kažem, ali transformacije, ne, nikako. Tako da ljudi, to je to što mogu reći o Zenu, a iskreno i ovo mu je dovoljno. To je to bilo ljudi od ovog klipa, ostavite like, subscribeujte se, šerujte ovaj klip, pišite u komentare teme za sljedeće klipove i to je to. Pozdrav!